لسليمانية پیشانگاه پرتوکان یا نافدولتی هبو اف 4 سالن جروج آوای کردستان تنی وشانخانه یک بشداری وید به او جی وشانخانه شلیره لروج آوای کردستان 3 وشانخانه هنه 5 سازین وشانه هنه لی وشانخانه اف وشانخانه شلیر بنود و 5 نافنیشان پرتوکان بشداری پیشانگاه پرتوکان یا سلیمانی بو برپرسا وشانخانه دبیجه پرتوکا هری زیدت خواستن یا لسر زمان کردیه تاکه وشانخانه روجاوای کردستان لپیشانگاه سلیمانیه بو پرتوکان چهارم ساله اف وشانخانه بشدار دبه ده پیشانگاه نافدولتی سلیمانیه بو پرتوکان وی جاره برنوتو 5 ناونیشانان بشداره پرتوکا هری هاتی فروتن رزمانا کرمانجیه کو بریا مهکی روبریا خسرد نوادام و دزگهین خوده وکو لیوگر پسند کر بجاری جی پرتوکین سازی ازمان ای روجاوا جی مفرانی نه 5 پرتوکین وانه یا هری ولو بالکی جی رزمانا کرمانجیه کنها و دسم ده قال لك طلب سريها يعني خوستك سريها جو خلك ببين ديروك جي قال لك تي خوستن برتوكي خاصم طيبه ديروكا كردا ديروكا شرين كردا يعني ديروكا نافدارين كرد بام برتوكا قال لك تي خوستن يعني بقشتي حتى جوجمتي صال بالصال يعني الجوري خوستك انا بيسكار يعني امجي تشتاقوا تبينن جو افنا قرك برتوخاني ما روجافا ده هبن يعني برتوخانين كردي ده اما دبن ام جبوانا خباتي دكن لروجاوای کردستان 3 وشانخانه و 5 سازین وشانه هنه که ونترین و خودان پر برهمان او وشانخانه که برای 7 سالان هاتی آبا کرن برهمین ویل نیزیکی 10 ولاتان بلاف بویا سالی دست بکینا یعنی 4 سالو برده ما خو بگینن گلک پیشنگاه یا سلیمانیه یا هولیریه یا عمانه هن فرتوكن ما هبش شاب كرمه وشانخانه نفرتيتي المصري فرتوكن ملورجي آمادنا اف صاله دودوي جرك امل بيشنگها بغداد جي ام حاضر ببن پرانیا پرتوکن هاتنا نمایش کرن بزاراف انکو شوازارا کرمانجیا لوما کسی انکو سردانا به و شانخانه دکن بهتر حاجه کرن زمانانا وکو وی ماموستایی علی ماموستای زمان انگلیزی و بخوا خلک کلاره ده هر پیشانگه کی ده هولا کومکرنا پرتوکن به زاراوا و شوازارن جداین کردی دکه من که خلقی باشورم مێژووی ناوچەکانی تریش بزانین ڕۆژ هەڵات ڕۆژ ئاوا باکوور بۆم شتێش یەکەم شتکە بیکەوەی کە زاراوە کوردەکان زمانی ناوچەکە فێر ببین چکە بەبێ زمان تێگەیشتن لە بابەتەکانش قورسەوێت دووبارە لە هەمان کاتە 15 وڵات به نزدیکی 200 وشانخانه‌یان ئیساڵ بەشدارند پێشانگەها ناودەوڵەتی سلێمانی بۆ پرتوکان سووریا به 11 وشانخانه‌یان بەشدارە ئەو وشانخانەیە ڕۆژاوا ژی لەسەر پشکا سووریا بەشدارە جبلی پرتوکێن تایبەت بە ڕزمانە کورمانجی و ئەدەبیاتên کوردی vê weşanxaneyê şûreş û destkeftên xelkê Rojavayê Kurdistanê birêya pirtûkan di vê pêşangehê de nemayîş kirin. Wekû nimûne ev her du pirtûk piştî sala 2014 hatine amadekirin her du jî behsa destkeftên xelkê Rojavayê Kurdistanê û çawaniya bergiriya wan li ser deverê wan di şerê Daeş de dike. هلبجة سعدون الرودا وسليماني مالا وأفا تمشكر حتى بلتنا كدن بمين تخشيدو خاطرنا